Ulama genase Rabbi, ulama wardi Nabi, ulama labang nangro betapa to betahina. Ulama genase Rabbi, ulama wardi Nabi, ulama labang nangro betapa to betahina. Berkat hudib dalam dunianya, nyota tim dengar haba ulama, hudib terarangan tujuan membahagia. Berkat hudib dalam dunianya, nyota tim dengar haba ulama, hudib terarangan tujuan membahagia. Lam sepon gelap gulita, ulama yang bercahaya, pembimbing tanya lam dunia, yang penjerah akhlak manusia, terjaga tak serta tanya Islam cinta ulama, terjaga tak serta tanya Islam cinta ulama. Ulama genase Rabbi, ulama wardi Nabi, ulama labang nangro betapa to betahina. Ulama genase Rabbi, ulama wardi Nabi, ulama labang nangro betapa to betahina. Berkat hudib dalam dunianya, nyota tim dengar haba ulama, hudib terarangan tujuan membahagia. Berkat hudib dalam dunianya, nyota tim dengar haba ulama, hudib terarangan tujuan membahagia. Nefatwa hukum ke umat, nasihat serta doa, behudib umat lam jahil, gepikir geilah daya, tak junjung tak serta supaya jauh aceh mulia, tak junjung tak serta supaya jauh aceh mulia. Ulama genase Rabbi, ulama wardi Nabi, ulama labang nangro betapa to betahina. Ulama genase Rabbi, ulama wardi Nabi, ulama labang nangro betapa to betahina. Berkat hudib dalam dunianya, nyota tim dengar haba ulama, hudib terarangan tujuan membahagia. Berkat hudib dalam dunianya, nyota tim dengar haba ulama, hudib terarangan tujuan membahagia. Fatwa hukum ke umat, nasihat serta doa, behudib umat lam jahil, gepikir geilah daya,
terjunjung terserta supaya jro Aceh mulia terjunjung terserta supaya jro Aceh mulia ulama generasi Rabbi ulama waridi Nabi ulama labang nangro betah betahina ulama generasi Rabbi ulama waridi Nabi ulama